X'imiss għas-servizzi finanzjarji? Domanda li madwara seħħet il-konferenza biennali tad-ditta tal-awditjar KPMG. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna stqarr b'mod ċar li ma teżisti ebda skuża li tippermetti lil pajjiżi kbar fi kliemu ikunu bullies fuq dawk żgħar bl-introduzzjoni ta' livell minimu ta' tassazzjoni. Dan intqal fid-dawn l-Unjoni Ewropea qed tiddiskuti l-introduzzjoni ta' taxxa minima fuq il-kumpaniji. Mossa kontroversjali li tqiegħed lil pajjiżi Ewropej żgħar u kbar ras imb'ras, b'mod li ħafna jsostnu li huwa inġust. L-għanu li jkun hemm politika ta' tassazzjoni armonizzata madwar 28 pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea. Iżda l-Ministru Scicluna stqarr li l-kelma ċavetta hija l-flessibilità. Fakkar li Malta dejjem twetta eżerċizzji ta' due diligence, jiġifieri tinvestiga dwar negozju jew persuni qabel ftehim ta' negozju u taġixxi skont l-ogħla standards u trasparenza. F'messaġġ irrekordjat il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll favur il-flessibilità u l-importanza li deċiżjonijiet dwar il-politika fiskali jittieħdu minn gvernijiet individwalment. Il-Prim Ministru li kien imsiefer fuq impenju uffiċjali stqarr li l-pjan għal pajjiżna biex jibqa' relevanti u kompetittiv jinqasam fi tlieta. L-ewwel jeħtieġ li pajjiżna jibqa' ċentru t'eċċellenza. We will continue to build and enhance the local regulatory profile and framework to further cement Malta as a center of excellence in this sector. Imbagħad jeħtieġ li tingħata spinta l-innovazzjoni u t-taħriġ. We will support and encourage innovative initiatives through the adoption of appropriate legislation so as to urge stakeholders in this sector to take up and set up and expand their operations. And third point, we will be maintaining the country's excellence in this sector by investing in more skilled resources within the wider financial services sector. Fost il-kelliema kien hemm rappreżentant tal-Bank BOV li spjega kif ir-regolarizzazzjoni riġida tifga lin-negozji żgħar u medji. Osserva li aktar minn 85% tal-membri fi ħdan Finance Malta huma appuntu negozji żgħar u medji.